Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Poštovani slušatelji, prošli put smo razmatrali poglavlja 32 i 33, koja su prorekla povratak kralja, nevolju i dolazak duha. Danas ćemo se okrenuti 34. i 35. poglavlju knjige proroka Izaije. Poglavlje 34 gleda naprijed na dan kada će se razgnjeviti Jahve na sve narode, razjariti na svu vojsku njegovu. Poglavlje 34 gleda naprijed na dan kada će se razgnjeviti Jahve na sve narode, razjariti na svu vojsku njihovu. Izaija 34. glava, 2. redak. To je vrijeme ne samo Jakovljevih nevolja, nego i sveopće muke. Cijela se zemlja muči. Isus je govorio o ovom vremenu neusporedive patnje, a pečati, trube i čaše u knjizi otkrivenja to i potvrđuju. Prijatelji moji, vjerovali ili ne, ali zemlja na kojoj danas živimo neumoljivo se kreće prema sudnjem danu, kada će se planine otopiti od krvi naroda. Izaija 34. glava, 3. redak. Toga će se dana sva vojska nebeska raspasti, ko što lozov list otpada. Izaija 34. glava, 4. redak. Nitko ne može spriječiti osudu, ali možemo osigurati utočište. I poštovani prijatelji, Isus je jedino utočište od oluje koja dolazi. U 5. stihu Izaija nam govori da je Božji mač opijen na nebu. Njegov mač donosi pravdu i pravednost na zemlju. Ali kad ti i ja uzmemo mač u ruke, to je iz osvete ili nekog skrivenog motiva. Saznajemo da će Božji mač pasti na Edom. Edom je Ezav i predstavlja tijelo. Prokleto čovječanstvo koje se buni protiv Boga i Božjeg naroda. Idući dalje, vidimo da dolazi dan odmazde Gospodnje, godina naplate da Sion osveti. Izaija 34. glava, 8. redak. Bog kaže da se stvari na zemlji moraju ispraviti. Ali da bi ih ispravio, Bog mora oboriti zlog i buntovnog čovjeka. Dolazeći sada do 35. poglavlja, primijetit ćete da Armagedonski rat nije kraj svega. Jer nakon toga prelazimo u blagoslove 1000-godišnjeg kraljevstva. Vatre presude su izgorjele. Mač pravde je u koricama. Večer zemaljske nevolje je završila. I stiglo je jutro 1000-ljetnih užitaka. U taj dan pustinja će se radovati i procvjetati kao ruža. Izaija 35. glava, 1. redak. U Rimljanima 8. glava, 22. redak, Pavao nam govori da stvorenje uzdiše i muči se u bolovima. Da budemo sigurni, današnje pustinje u svijetu svake godine postaju sve veće. Suša i erozija tla ubrzavaju proces, a zemlju ispunjava zagađenje. Ali prijatelji, sve će se to preokrenuti za 1000-godišnjeg kraljevstva. Smog će biti podignut i prokletstvo grijeha će biti uklonjeno. U 4. stihu daje se sigurnost Božjem narodu usred oluje suda. Prorok tješi one koji su uplašena srca govoreći: budite jaki, ne bojte se. Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata. On sam hita da nas spasi. Ovdje nam je rečeno da će se i svi ljudi obnoviti. Zapravo, stvorenje čeka da dobijemo nova tijela. I toga će dana sljepačke oči progledati, uši će se gluhih otvoriti. Tada će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezik klicati. Izaija 35. glava, od 5. do 6. redka. Bolesti
invalidnosti i sve ostale nevolje koje su posljedica čovjekova grijeha završit će za 1000-godišnjeg kraljevstva. Sažgana će zemlja postati jezero, a tlo žedno izvori. Izaija 35. glava, 8. redak. I bit će ondje čista cesta, a zvat će se sveti put. U 1000-godišnjem kraljevstvu će se sve stvoreno radovati. Kakva sretna i lijepa slika budućnosti svega stvorenoga. Poštovani slušatelji, Bog uvijek prolazi kroz patnju do mira, kroz noć do zore, preko suda do spasenja, kroz suze do jutra radosti. Vjerujete li i čekate li danas strpljivo njegovo ispunjenje? Poštovani slušatelji, ovime završavamo naše učenje o 34. i 35. poglavlju knjige proroka Izaije. Za više informacija posjetite web stranicu www.ttb.org. Srdačan pozdrav i do slušanja. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.